Mone ban pato o pergi bayang pat pato wasaksit. Ako nang melel yan pato ang sak cengke cuma sakartan wow. Wow ban kuren wasainet labalap dan palian ciangan karos na yang kat tepat wasaksit. Nagatin kupuro istunu patuan lang kan. Wow, pil and toge mayor in Kolonia town. Speaker in Kolonia town. Oh, yang amoy council member and 11 council. Acting Chief Justice in Kolonia town. Sabong mamay warang kan karos. Nukoto kan karos. Hokchay karusia may uganarang mo pasaksa. Dahil tungal sa kardan wow. Dan kak parak pan rumah. Ono tay ban sabi tay sama tay program and mention what. Halan kita tay yang karong ba na siya cool me ban sensal pisang kiray to school nasa mau o milamau sa ngomen school. Level up command, so lamang. I need you.
Dahil nagulong pimasir nila mga bukat. Kalangan ng church school o kalangan ng pukaros. Ang sukset sa ibang katlang Iman pakita sa ilan open o kasamoyang tigan nakari likor o sabi mo sa lolo and resta. Wasahin na baratak makatindolo gaan patuan sansal ngem chalti lumaran sa mo nang sarawi main coach koraktan pe watch kom kachin kawata awiya wasan kau to kiu kailana yo pagi yang kung kasambal ki sa mo kapagabungkan at mailala ramas kom kachkin yang rain marain orang ka kachala payalaw wasan ko san watch o yakila wasayu naramasan kakun karanki o kenapali autobekan bukan uya mekot mebangkak sewasa irailakan mebanye yes te memor bon pewot kompil ka chela piala che ye yes wat kwan sai maraini naramas pirailan kawata government bukan ka kenapali pil kasambal penaramas ni arai bangkin memor ki tangakan mebangkin portongan irailan show kan mebangkin kapakata mekot magakan sakdai rai naramas kita Karya kong kupura, pirailan kan mapapali ubis wat, pirailan ka kamaray ni kichon ko sa wat, ta ko san wat, yawe wen ta takon ran wat, ong sarikan numelin, pirailan ka wewe kila maurin ta tak wat ni aray pangkin, kaca man o uyuyan na nan so koros nan parkan ni aray kin kacaman. Main coach kong mangi yawe na kin luwat, kong kat kita sal mong saraw yo, kong kawit, melin ta tangkang koros me pangkin uyawi, pasakset dinan ubis wat. Kuan kengkap mau sabon menyara masakan, kuan ran kengkap di yaski sabon mau kubur kalangan makom kamarati yang bicara. Amat curi yang kecil jawab keramu nilang kapayan askaun Yesus Kristus. Numaran sa menaungi sarawi. Kalangan kami tigan ligor. Asok set sa iban, iman pa kita sa ilan na open o may tayong ray police and Kolonia town na ray lang siya kurang kag abiyat apply and Kolonia town o iman pa kita sa karos and kasta. Police, hamay lang siya. Right. What? Eyes right. Ready. Front. Rear. What? Sigmano, forward, on.
Center. Face. Open rank. March. Black detail. Attention. Forward. March. One time. March. Ready. Hold. Rifle squad. Front. Face. Right shoulder. Arm. Black detail. Clear the AR. Post color. Preset. Arm. Order. Arm. Black detail. Hold on. Rifle squad. Center. Face. Close right. March. Front. Face. Right shoulder. Arm. Off the right. March.
Kailangan police and Kolonia Town, o Green Church School, Masawaw, and Omina School. And so it, man, kagitak tayo na open o luketong ni podium, supplementary mayor and Kolonia Town, o welcoming remarks. Saya ikat kaya maaswe uga palawag. Ay tuwal sa kandawaw kapag pagkuhan sa matay court. Pwede section no material kat kitong naman tayo na letar tayo na yung panaranwat. Ay tuwal sa kandawaw pagkuhan mo sa ilat matsap ni sa matay sa panaranwat. So na siya tuwawat na barkak. Onti. Ellen Speaker in Kolonia Town, Vice Speaker. O, yung mga council pang chorus na yung patrioteran. Ipilmit ko na siya kung wawat provide daw. O, KTA chorus na yung patrioteran. Pukulmat, ay wawang kung Senator, Congresswoman, Apelo, Senator, Edward, Pwede speaker in Tombay State Legislature sila email na tayo sa kapatid ay tuwan sa nakanawaw ako po speaker in Tombay State. Meron wawan ki tigan bikor iyan ay local chief executive masansan acting chief justice Wag bisa school kan baba nono koros o Kolonia koros mayang pasir cerwanet ay tuwal wawan para kung kupuka koros tena 1964 patrol amuan agan way Asia 1965 June 12, Sinigaw on High Commissioner, San District Administrator, and Pineapple, in moment Sinigaw. Subject, Town of Kolonia election. Official results, Mayor Martin Christian, Usus Riapki Wanese Kone. Councilman Oso Yamata Usus Silupki Isu. Councilman Tatashi Yamaguchi Usus Silupki Isu. Councilman Etsin Usus Silupki Isu. Councilman Agustin Harris, Usus Riopkil Meseksu. Councilman Leonard Santos, Usus Riopkil Mesek. Councilman Wellery Ekins, Usus Riopkil Mesek. Ay murun mo patrotong ba? Aleta way sa keula. Kolonia Town Government Kukuta. Ay mapagkitak dahil ang katrin sanang mamata patruan ka ng bayang pwede masin mabang siyang rin keynote speaker paan kawawa pisit siyang tami patruan da ay mele tayo baan ulyanti option mayor o kasamok chay koros o nagsapit matray totoo kung rada kalangan ng kumakay koros Kita beliau kat kia masih labalan labalan. Mo naiban karong kinaw tayo man pagkita yung kulan sang school and omne.
Kaya tingkat kaya mas susulat lang namin ko. Langan kumay. Ngayon ko muna iban pato yang luke. Sabon matay keynote speaker and ranwat. When that share historical reflection on Charter Day. Ngayon na siya kasabur-bur the all minute shorter another introduction man. All minute ikamelele na ibansa sa bungalaya ng tepin legislature in Kolonia town. Wasainat the Honorable Peter M. Christian. Kaya kat kiya masay labo-labo. Wala tayo sabong kukoyang usus kung paano tayo introduce niya. Kailangan ko pura mo tayo o korosya nagkatsakanaraan wat mga kupura. Pwede sa material program mo inalaban kakata purang kamakit ng wewe mga kupura yak sinasokis. Yan sa karata ang kupura ni Rexolcor na marke kanan wain ton payu sanangkan ko sa palmarayal dikant ko nanalang ko nan kaniyay ko pangkatan ko pura sa palmarayal program o pag-irail pilmangi o irailan ko pura na waywat wain Kolonia asota kukautasan tuon tsakayo na isito kukautasan tuon wayo nan wain tuon payu o sabon marail utut o kupuran ewang Kolonia magtail kan patapaneranwat pilpurang pagpakaranwat and mulatak tong chonway ay tungal kalangan toka saril school kan na yiyang program in ranwat mahal mangi niyan so may ke school ranin so school may kayo paran ke school Posota school. Pong chapter metawatami pangkat patrawan puan. Kiyang ikis rangan sa material toto. Kiyang color. So may tiyang. Tama mayor kasaletaro. May nipahan sayra to ikis. Kapag ito mawang ngayon sa sayra puan. All me patrawan tao ay tungal papa. Ali may pan patroan na sa waseta olo ay tungal nono. Tigan kom kupra. When kalaniwat the Kolonia awiya kausap yu and when net mesanya. Kokoto minsapan kan kolokol koto lel menamar ka lel ay paklaro o yan yung school mo. O nangkit tuwap ki wanisak limaw. Ususyo wiyawi ong Kolonia. Na Kolonia kak utorata o yan wiyala ew government. Kahit yan ew way. And wiyala ew government. Pagkita Israel kan men Kolonia. Murkas kasawi magad o sapungki soto waliban Kolonia ng legislature taxes uya rek ng wain Kolonia o kukulang na new kupo na new way armet karatar ikis sansuat raben pong uyaw raben pong wat uyaw yar o usus uyawi o palilaw tanirail kan me paralaw o usus pungki me Kolonia en kak tororala yata eway an kila ew government mainin mangi me taba me kenatamaw kaya pawat
ap masota nono ususos trakan poita etrangal penene kan en nanpil airka matrix me yangala I o us tame etrangal pot taktakian poita ari ikis pisitakan tama wiyawiyo siliko mesangren High Commissioner o sangren Kapina Halverson Puriamo ikilamet pangkasalita wanay na I patrawan kisilikowa pamone pakatar I patrawaner me Robert Halverson na Kapinan Ponape State o pakairlang United Nations o usus wiyawiyar o ususin paita on Kolonia wiyala weyu wiyala government yu paita arima wiyawi paiter karai-raila sa palmatrail katikatpana ito may iman patrawana iman problema sa kumail kupuragan niya yan yang mayor o tonase Israel kan me yang katranwat mayor yang amoy chief magistrate sa Wayne Soques councilman kan sang Kolonia legislators kan sang Pohnpei State apnimelel mia Adrenal speech ay patrawan in Tringita po. Lel ni mention lel ng kapani in Tringi. In Walyante Katrail, o patrawan na ususyo wiyawi yung saklayo o Shalain na kanan ususyo, congratulations. Ususyo nan po nga niral min makilkan. Sen min makilmak, dalato ko ba yang ng Kolonia o katire o in Kolonia imen patrawanta hatakay nawawarki Charles Higgins while ban mangi imuyu me patro kayu palio luman nosin volleyball impotrapat ietrongal wasam mo kaitosang siro parposa Kaitosan Martin Christian, Muri Poas, Joseph Poas, Kotosan Makio Lucius, Pil Kaitosan Ekis Perlinso Atlas, Abnalpungan Perlinso o Polo, Liyemen Naan Kilawasaw, Inos Kayamata, Tata si Santos Sam Johnson, Aramas Pukat, Olin Kolonia kay. Me patroto sang nanway kan o kenyang uyuki pung eniral kan makokosan ng kosan ng Kolonia. Permin Oliver, Martin, Tomsiano Martin, Tamus Soniber, Enter Soniber, Ignacio Susaya, Isaac Edward, Paul Pukat Koros, Iptikita patrawan iralkan matmatongki Wayne Kolonia, matmatongki Kolonia, nan iyakiyukan nan cangacangkan. Karaniang cangacang nan likin lamalang. Payan sawo, main Kolonia, way mangarngar toluyo, mangarngar sang sogas. Akayo yay case scalium, Liyemen me atan ke regula Germanaro, na pilwarela ng Kolonia o chungalen ke wasakis ranwat pilpatpatote. Robert Johnny Boy, the Robert, taken nagan warwar kisilinan mos Mia tonas kitray, ice cream mangarangar, kutor poison wine. Yang wiwya chungal business ng Kolonia, wasagis me, may yang memen makak and wiya, business. Sawapi Karius, Catalino Artoka, Tatasi Yamauchi, Minoru Suzuki, Fritz Walbacher, Paraik Henry, Cisco Sam,
lian kernismen metrolen ke wasame ranwat Joy Restaurant Patroia. Ilio metrolen ke wasakisu. Atelino sayo la Charles Edwin, Frederick Berman, Stewo Philip, Raitong Smith, Peter Harris, Tatasi, Lucius, all pukat metroto kumail sutumang yakaitan patrowan Israel. Api puriamo ikila all pukat me chikita patrowan Arail ken ngingi Turkey, Kolonia and uyala weyu when Jongalan ke government yun. Luan ay jongal speech yet. Sinmer ke saripan pulikiti. Memen mangi ikispesifiki yasanak trupan na puaniw karangaran. Anso kasat. Iman kaprela ay jongal patro peki. Kecil kan koros mekaken. Pepen magtail men Kolonia, tailen pil apienta sabel matail plaik. Nana tail mongium, plaiken uki. Plaiken ututung. Kolonia wat. Po Kolonia wasa kasampal yo. Wasa me pasangkaon and wain ponpe. Patria. O wasa. Mawia wasaan peiton son pasatokan. Para ketailen uki. Utung. O kamakalehan so chorus when makalakal ongrail kan batan pasato kachto te patroto nan waywat. Iye tungal sakartan ranwat my kupraya. So again, thank you very much to the students from Momina School. Kalanganan kupurumay. Kalanganan kupur chorus. Casiano, Soniper, Senator Edward Kolonia. Yawi tsaka pan kumar resort. Wow. Sa ilnak nan potral sa utukot. Kalangan ng kupur chorus. Kalangan ng kupurong wasay. Sa punong magkawit. Na ininindal. Meron. Ayba, ang sawajiban pagkita Council Women Rhyme Bernat o First Lady ang mga kantato o abot kolan and kak sansal sang Momina School sailan kak pay tribute o ang irela kan karos me wasay kachin masaniyatar me kamela me Patrawan tabil kachin spell sangar nan Norwood. Kalangan ko po.
Saya bil kat kia mas rai leo la falan la bolak. Anjo set tai patroyam ni imun sabul matai program amona tai ban close lai men pakar kita buat dat te bo wasai katin kay na mo nami sugujuk staff kan mo ikaw nok ta sakaw ba nak ta ka sakaw with tap sugujuk Kats Ahmed Iman Pagita Thailand Nabolop o kasamoyang Vice Speaker and Kolonia Town Council lapalan lapolopon kuan ka kuya closing remarks. Kailangan MC Unaiban Patuyanay ay sakartan mo timot kami sa cingke kami chay charter day ranach ang cingke ay sakarta wapan sa machay kao no coach wow ang wasay net lang sampal kang koros tansyak pumotso wow mayroon Kolonia Town. Okay. 11 council. Pong Karusian. Yang baca tekatko. Yang baca a celebration in charity. As we conclude this special Charter Day celebration for Kolonia Town, we are reminded of the importance of our charter and the sovereignty it represents. A charter is more than just a document. It is the foundation of our local government, our rights, our responsibilities, and our ability to govern ourselves as people, Kolonia Town. Sovereignty gives us the power to preserve our identity, protect our traditions, and make decisions for the betterment of our community and future generations. It reminds us that leadership must always serve the people with integrity, accountability, and unity. Today, we celebrate not only our history, but also our shared commitment to continue building a stronger Kolonia Town together. Kalangan to everyone who contributed to this meaningful celebration. May God bless Kolonia Town and all its people. Kalangan. Kalangan kamu Vice Speaker. Iman Bileo Tagiran Tigan Makari Likor kay Eubanaw kasamoyang o Resurrection Resti kapagaban Resti kupurma karos kata kalangan lapalap ay met me kayong saglar sa bulmatay kasaro mo tumoton men sagot